Bankada FRETILIN iha Parlamentu Nasional Preokupa Nono Governu Konstituisional Neebe Autoriza Rede Mafia Loke Jogu Ilisitiu iha Timor Leste. Mafia e Neebe lehetan licença legal husi Nono Governu onde halau neni atividade ilícito no crime sira iha itania rai dobeng idane. Tamane FRETILIN hakarak hateten kata mafia sirane bele tamamai. Kita governante rumah husi Governu Sentral na kita autoridade raiwa balu maksaitia mata dalang basira hodi mai iha itane rai. Si ukunain rumah makfasilitas sira hodi tama iha itane rai maknen undar traisaun ba prinsipio lulik libertasaun nasional Timor Leste yang Neebe liu ema atusrua mak sakrifika sira hodi sana sadang netik liberdade dane. Distintos sira hotu dalam rumah itabot sira Neebe hela ukun dadauk ne senti katak buat mafia ne bain de dalam rumah itabot sira lahatene mos goza ninya wasam foer sira balong kari mai beba FRETILIN ne escândalo bot no grave Neebe comete husi ema ka instituição estado niang.